Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah video ditujukan kepada orang yang ka menyamadro ke sebagai akun Facebook Abusi yang nan lon Abusi urang gasien LON urang gasien nyan kolon. Jadi kepada saudara lon, ulun pesampo ni bak videonya berhati-hati dengan antek dan bijih Yahudi yang menyamadro di sebagai Abusi urang gasien. Yang memang Abusi urang gasin niu kirim voice saboh lam message. Yang lam messenger niu kirim voice saboh memang ji Abusi urang gasin. Nyona nu bajing yang menyamadro di nan akun LON urang gasin. Yang dipakai potolun, dipakai cover potolun segala macam. Kalau lun inbox ba anu bajing nyan namun hana pernah ibalah. Yang hana dibalah li anu bajing nyan alih pajan dipegot akun Facebook palsu lam. Memang jaitat bijih Yahudi, bijih munafik jaitat ka dia ceh. Kelon benci yang namun kelon mantong rindu. Menyo kelon ke benci hai binatang han ka ikuti Facebook lon, han ka add Facebook lon. Hai kau munafik. Kelon kena perti pembela ulama jahanam. Perti pembela ulama su. Kelon kena nyepat asli Abusi urang gasin. Abusi urang gasin tok sidro saga. Jadi hana payah antek-antek lain yang jak menyamadro ke sebagai Abusi urang gasin. Karena pembicaraan lon dan setiap Facebook lon pasti nalun pegat video live dan pasti nalun update status yang hana saban daripada gop yang lain. Ya, jadi hana suah perti antek-antek Yahudi, bijih Fir'un, bijih Kameng, bijih PKI laknatillah, hana suah jak menyamadro sebagai Abusi. Ya, yang nan akun LON urang gasin nyan pane ia boh Jepang. Gasa bacut karena antek bajing nyan dijak menyamadro di sebagai lon. Lon kalon jai datat yang nan akun Facebook Abusi urang gasin. Kelon bengeh yang namun kelon mantong rindu ke hai binatang menyo kelon ke rindu ke mantong bermakna kai ikuti kelon. Baik munafik katanya hai manusia palih. Menyo setiap tak benci ke si dro-dro urang hana pulih tajak ikuti Facebook gop dan hana pulih tajak add Facebook gop. Nyo jaitat lon kalon perti kau munafik benci kelon, bengeh kelon, namun Facebook lon diikuti, namun Facebook lon di add. Nyo kenyo perti calon-calon kau munafik dung jaitat kalahi perti anu bocor kondom lahir lampap ji dung. Perti anu banyak lahir ton di kurung limong. Yang perti anu banyak ia boh bui dum yang perti gepu harum leah hadi. Yang kenyang perti anu pejabat dum anu PA dum anu ase paju harum dum. Kabeh raya dum gino dan macam-macam fakta untuk dibalik fakta dikeun ka Abusi pikan asid. Ante palih gilo. Jadi sikau trik kepada saudara lon, berhati-hati tat dengan akun lon LON urang gasin nyan kon Facebook katanya LON urang gasin lon urang gasin so gata nyan Facebook katanya. Jadi nyo kenyo yang perlu lun pesampo kepada saudara lun. Terima kasih beri tat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.